Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaɓoɓe Pular Arab on calminama on jurama on ñaganama Allah moƴƴere. Aɗa ñaage si ngol woni lawol ma gadigol e yabde vidéo ji amen sa waɗani abonné battama ngam bindande ɗe mbawa yettadema. Aywa hannde garten kay windande men adidi deftere men annahu alwadih الجزء الأول. جانغتين هن كو الجملة المفيدة. جانغتين دوك الجملة المفيدة. أيوة نحو نون جانغين تماكو هلا مبتا همبابا جانغو دي الكولي تشكيتور اي كلمة دي الكولي تشكيتور اي كلمة دي هلا مسيرتاد sabu aɗa yiya sahaaji alkulal masire fatha walla masire kasra walla masire damma walla ni jazm sukun holko sabato ɗum. Aywa ɗum woni ko nahu janginde ay awakhirul kalimat. E nder deftere noon ngartoɗen hen jangude koko wiyete ko aljumlatu almufida. Holko woni aljumla mufida? woni konngol timmugol naftowol. Holko woni konngol timmugol naftowol? Woni konngol ngol ganduɗa si tawi a haalanama ɗum tan a gasi famde, manam ala ko wonata ɗon goɗɗum ko ene yewete konngol ngol ko ganduɗa aɗa sohlita ɗum. Sa wiyama yeru Samba dawi gese, Samba dawi gese ngol konngol ko konngol timmugol. Walla mbiyeɗa walla mbiya maayo ngo heewi ndiyam, ɗum ne kadi ko konngol timmugol. Wadde ɗum woni ko wiyete aljumlatu almufida. Ngaren e yeruji al amthila. wi albustanu jamilun. Albustanu jamilun kañum ko aljumla almufida sabu en dañi hen mana timmuɗo. Ko on mana woni o wi ko ngesa ba ko jodba, ngesa ba ko jodba. Wadde hollem mana dañɗa ɗon ko famde jodgol ngesa ba. Aywa sa ƴeewi noon ɗo albustanu masira ko damma, jamilun kañum masira ko damma, ko raf mubtada e khabar. Joni holko tagi albustan o masira rafu? Sabuni ko mubtada ete ko ina addanama nasbede walla kasrede ala ɗo. Ismu kañum nasbede tan walla kasre walla jarre kañum jazmu natta e muɗum. Aywa ɗum waɗi wi albustanu ngesa ba jamilun ko jodba. Holko waɗi ɗo kadi o masiraɗo masal gotal. Holko tagi o masira masal gotal? Si tawi aɗa yaɓanno bindanɗe men ɗe mbaɗɗen e durusul lughati al arabiyya li ghayri natiqina biha ma fam ɗum. Aywa kono hatta ciftinen ɗum addan ɗum ɗo masirede masal gotal ko sababuni ko ma'rifa alif e lam naati hen. Baade alif e lam naati hen ɗum waɗi mbiyata ko albustanu. Sellata mbiya albustanun won wiyaɓe non ɗum sellata albustanu mbiyata. Aywa si tawi noon alif e lam ala hen ngan sanga jangata tanwin o ko wayno jamilun. Ayi jamilun mbiɗa a jangi ɗon tanwin mase ɗiɗi. Holko addanma jangude ɗo tanwin? ko sababune jamil o kañum o ala alif e lam ete ko ghayr mamnu min as-sarf. Aywa sa yiɗi laaɓede oɗo ndeɗo windande ete rewindade
darsu oɗo peñowo ɗon o i on memɗon ma refta faam holno mbaɗten tanwin e holno nde en mbaɗata tanwin. Aywa misal ɗin miijo o wi ashamsu tali'atun, ashamsu tali'atun woni nanga nge koko ƴelliti, nanga nge koko ƴelliti. ɗone en dañi ɗo aljumla almufida, en dañi ɗo konngol naftugol. holko konngol ngol nafti en? konngol ngol nafti en ko wonde nanga nge koko ƴelliti, ƴellitugol nanga nge. ayo ashamsu nanga nge tali'atun koko ƴelliti. ayo joni ko tagi khabar o woni tali'atun ete shams en jeyani hen alamatu ta'nis. ayo sa ƴeewi ɗum ɗo ashams ko muannas ma'nawi, ko muannas ma'nawi. holkon muannas ma'nawi? muannas ma'nawi woni to mana o ko muannas taw lafzu o ko lafzu muzakkar, ma lafzu o kañum e bustan poti a yani alamatu ta'nis, kono noon mana makko ko muannas. ɗum waɗi o wi tali'atun ay sanna ko muzakkar o wiyatno ko tali'un koko ƴelliti. sey ko nange koko rewɗinte, si tawi noon ko lewru ɗum koko worɗinte. manam ɗum ɗon sertiri e français kañum nange ko kañum woni ko worɗinte, kañum wonata ɗon masculin, lewru kañum wonata ɗon féminin. kono amma so tawi kay ɗemgal arab nange ko ɗum féminin, lewru ko ɗum masculin. manam nange ko ɗum muzakkar, muannas nange ko muannas, lewru kañum woni muzakkar. mbiyata ashamsu tali'atun, hazihi shamsu mbiyata a wiyata haza shamsu. sanna ko lewru noon aɗa wiide haza alqamaru, ay a wiyata hazihi alqamaru. aywa ashamsu nanga nge tali'atun koko ƴelliti. ɗo ashams kañum woni mubtada, tali'atun kañum woni khabar. ngaren e yeru tataɓijo. yeru tataɓijo o wi ko shamma aliyun wardatan, shamma aliyun wardatan. ali kañum urnima piindi, ali urnima piindi woni rose. ay sa ƴeewi jumlaji ɗiɗi gadiɗi ɗi woni albustanu jamilun ko kalme ɗiɗi ɓole ngoni hen, albustan jamil. ko noon ashamsu tali'atun ko kalme ɗiɗi ɓole ngoni hen. kono noon shamma aliyun wardatan ko kalme tati ngoni hen, woni shamma e aliyun e wardatan. wadde ɗo shamma kañum ko fi'il madi, aliyu kañum woni fa'il, wardatan kañum wonata maf'ulun bihi, woni sujet verbe e complément comme français. sey ko pular kam mbiyata baɗa baɗal timmode. hol gonɗo baɗa woni ali, holko woni baɗal woni shamma, holko woni timmode woni warda, maf'ulun bihi. kono noon paama e arab ina woodi ko wiyete aljumla al ismiya e aljumla al fi'liya. holko woni aljumla al ismiya? aljumla al ismiya woni jumla mo ganduɗa fuɗɗori ko ismu. jumla ismiya woni jumla puɗɗiriɗo ismu, ko wayno albustanu, ko wayno ashamsu. ay ɗiɗo jumlaji albustanu jamilun ko ɗum jumla ismiya, sababune ɗum fuɗɗiri ko ismu. ashamsu tali'atun ko ɗum jumla ismiya, sababune ɗum fuɗɗiri ko ismu.
kono noon sa wi shamma aliyun wardatan oɗo jumla ko jumla fi'liya holko addanimo wonde jumla fi'liya sababuni o fuɗɗiri ko fi'lu woni shamma ayo wadde ɗiɗo anwa'uji ɗiɗi ngoodi e jumal caggal ne woni jumla mufid wona jumla ismiya walla jumla fi'liya. Jumla ismiya woni konngol puɗɗiringol inde, so tawi noon ko jumla fi'liya woni konngol puɗɗiringol gollal. ɗum ɗon ala e ɗemgal men arab kañum ala jumla fi'liya woodi tan ko jumla ismiya. enen pular ɗemgal men wowani ardinde gollal fawe hen mbaɗa yer a wiyata urnima Ali piindi ɗum regaki e pular. holko regi e pular ko mbiya Ali urnima piindi ɗum woni ko regi ko. hay sen sahaj eɗi e firoɓe manam no ɗum ardirni tan ɓe shamma urnima Ali worda tan piindi. kono noon pulaar men regoraki noon leldoraki noon. holno pulaar men leldori ko Ali urnima piindi faami ɗon. ko noon ne qatafa muhammadun zahratan ay ɗo muhammad teɓiti piindi kañumne. sa ƴeewi ɗone ko kelmeji tati gonɗo woni qatafa muhammadun e zahratan. o jumla ko jumla ismiya walla ko jumla fi'liya? bene oɗo jumla ko jumla fi'liya. holko addani en wiide oɗo jumla ko jumla fi'liya? ko sababuni jumla o fuɗɗori ko fi'lu woni qatafa. wadde so tawi ke pular mbiyeten ko muhammad teɓiti piindi ndi. ay sabu wowani wiide teɓiti muhammad piindi ndi regaki e pular. ko regi e pular jigiɗen ko jumla ismiya kono ala jumla fi'liya. yaishu assamaku fil ma. yaishu ina wuura assamaku leɗɗi fil ma e nder ndiyam. ɗone ko fi'lu fuɗɗori fi'lul mudari wadde ɗone kañum ko jumla fi'liya. kono sa taskima ɗiɗi gadiɗɗi goho e ɗiɗi o misal gadiɗo e ɗimmijo waɗi ko kelme ɗiɗi. misal tati ɓijo e nayi ɓijo waɗi ko kelme ɗiɗi. kono tesko misal joyi ɓijo e jeego ɓijo waɗi ko kelme nayi. woni yaishu assamaku fil ma. ko noon ne yakthuru annakhilu fi iqlimi misra. yaishu samak leɗɗi ina nguura fil ma e nder ndiyam. wadde en dañiɗo jumla mufida. jumla o holko nafti en? o nafti en ko wonde guurgol leɗɗi e nder ndiyam walla leɗɗi ko e nder ndiyam nguurata. ko noon ne yakthuru ina heewa annakhil leɗɗe tamaroj fi iqlim e diwan misra e région misra Égypte. aywa o wi leɗɗe tamaro ina keewa e diwan Égypte. ɗum woni ko nafti en ɗo. ɗone kadi waɗi ko kelmeji nayi. yaishu ko fi'il mudari, assamak kañum woni fa'il, fi ko harfu jar, alma ko ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi ko alkasra. ko noon ne yakthuru nakhil fi iqlim misra. aywa ɗo iqlim misr fi iqlim wona mudaf jaru majrur. amma iqlim misr noon wonata ko mudafun ilayhi. aywa joni en paami holko woni aljumlatu almufida. jumla mufida woni kala fof konngol ngol ganduɗa so ngol haalama an aɗa gasa famde, aɗa gasa dañde hen maana mo ganduɗa oɗo maana on wawi naftudema aɗa wawi famde ko haala ko. caggal ɗum garen e albahthu woni witto. bitten ha ɓeyɗen famde haysen en pacciri ɗum e misaluji kono garen jangen bahsu mo addi o ha ɓuren famde. o wi iza ta'ammalna, so tawi en ɓulnima
التركيب الأول بدرال غاديغال نغال كونغول غاديغول نغول وجدناه ما انتونغول يتركب أنغول فوتنير من كلمتين كلمة دي كفهم فوف ولد كلمة دي إحداهما هن هلمر واتر كو البستان ونبستان غسبا والثانية هلمر إميرند جميل كو جميل يود وين فإذا أخذنا ستوي إنجاجي الكلمة الأولى هلمر أدينند وحدها كيرة وهي ندين وني البستان إنجاجي بستان إنشودي ولا إنجاجي بستان تن إن قدان هن جميل وينغان ساغ إن بيب البستان ولم نفهم دين إن بامتانو إلا معنى مفردا سوناتا معنى تلد إتين أون معنى لا يكفي وينتا للتخاطب أيوتر سيما أريما ميدي حبر دمهود بمامي نجسبا ألان سيكي ألا ما ود كو بادا كو كالمي نجسبا سيما أريمي نجسبا أفهمتا كو جمي هالدكو wadde ɗum waɗi o wi lam nafham illa ma'an mufrad pamata ɗon tan ko ngesa kono ko ngesa ba waɗi walla ko ba waɗa walla ne ba way a famata ɗum hen sabu mi haalano ɗum addana khabar o wa kadhalika alhal ko nda noon kadi alhaali o way ida akhadna so tawi en jaggino alkalimata thaniyata helmere ɗiɗmire nde wahdaha kayra tan wahya nden helmere woni jamil ina jooɗi eɗen mbi jamil ɗo ha janko en pamata holko yooɗi ko ko woni aywa wadde helmere wotere yonata e kaldigal alay saago kelme ɗe gona ɗiɗi walla ɓura ɗon walakinna ko woni tan enen ida damamna so tawi en tappodiri ihdal kalimatayni gotel e ɗe kelme ɗiɗi ilal ukhra tappuɗen ɗum e helmere wonde nde ala nahwi alladi fi tarkib hono noon no woniri e konngol ngol wo kulna mbiɗen albustanu jamil ay o li eɗen ƴetta helmere fof mbaɗen ɗum banggue eɗen kaal kono kanje ɗiɗɗen dendinden mbiyen albustanu jamilun gese ba ko joddo o ngan sanga fahimna ma en pam ma'nan mana kamilan timmuɗo te mbi albustan jamil ngan sanga ma en pam mana timmuɗo wastafadna kadi ma en naftoro fa'idatan fa'id tammatan timmuɗo wahiya no on fa'ida woni ittisaful bustani ko sifrade ngesa ba bil jamal e jonda mba en pam wonde ngesa ba ko joddo walizalik ko sababu ɗum yusamma ina innire hadha tarkib ngol ɗo konngol jumlatan mufidatan wiye ko ɗum jumla naftowo aywa wadde kala fof jumla dokkuɗe en mana timmuɗo on ɗon jumla wiyete ko jumla naftowo wa kullu wahidatin kala goto min al kalimatayni eɗaɗa kelme ɗiɗi tuaddu mana helmer bustan e jamil helmer fof teskote tan ko tuaddu juz'an ko ɗum feccere min hadhihi al jumlati e ngol ɗo konngol wa hakaza ko hono noon kadi yuqalu haldirte fil amthilati e yeruji al baqiyati keddiɗɗi dan yeruji gonini yeruji jeegom kono o ƴetti yeru kadi ɗo tan hokkuma hen misal ko noonne mbaɗirta tadbiqo e dendagal yeruji sa ƴettino ash-shamsu tan kaɗɗa hen neɗɗo famata ko jiɗɗa haalde ko walla a ƴetti tali'atun tan kaɗɗa hen neɗɗo famata ko jiɗɗa haalde ko walla sa ƴettino qatafa tan kaɗɗa hen fametake kono alay sago ɗen kelme fof ndendinaɗe ɗum fuɗɗo wonde al mufidatu aywa ɗum woni ko wi
وكل واحد من الكلمتين تعد جزءا من هذه الجملة وهكذا يقال في الأمثلة الباقية وبهذا كدمن نرى غندة أن الكلمة وند هلمر وحدها كنمتن هلمر واتر لا تكفي دي فام ينتا في التخاطب إكالدكال هلمر واترة ويند يوتر وأنه كيكون في لا بد على إساق من كلمتين كلمة فأكثر والأكبر هاود كلمة حتى يستفيد الإنسان نبدأ نفتر فائدة تامة تمد أيوة ودى نغمدنا فائدة تمد ندوا ونفتر عليهن فائدة تمد على أساقو بدا كلمة ولا بريئوم وأما النحو سيننكو وين قم اجلس تكلم على ستين ند أريما ويما قم ما فام كو حالي كو هل كوني kanko o hutiriɗo ko helmere wotere ete helmerende yoni e kaldigal ete dow mbinoɗen ko helmere wotere la takfi fi takhatub wadde holko tagi mbiyeɗa qum tan famɗa aɗa so tawi aɗa jooɗi wima a faami ko haali ko ɗum waɗi mana timmuɗo wadde holko sooɗi ɗon wonko sooɗi ɗon ma en garay hen ko ene kadi ijlis jooɗo neɗɗo ari wima jooɗo aɗa ɗum helmere wotere ijlis aɗa dañi hen mana timmuɗo ete mbinoɗen dow ko helmere wotere janata e kaldigal ete mi ari wimi ijlis a faami ko kalmi ko aɗa dañi hen mana timmuɗo wadde wonko sooɗi ɗon takallam haala ayi ko helmere wotere ete a dañi hen mana timmuɗo wadde noon wonko sooɗi ɗon o wi ayi ko wayno qum walla ijlis takallam mimma zahiruhu ay ko feeñata hen ko cikkata ko annahu no kañum de kalimatun wahidatun cikkata ko ɗum helmere wotere kafiyatun junowol fi takhatub e yewtere o wi noon ya wattu hakkille falaysa fi lhaqiqa seytan wonani e gongere ɗeɗe kalme bi kalimatin wahida ɗo gona helmere wotere wa innama huwa ayna ɗeɗe kalme ɗe jumlatun ko ɗum konngol murakkabatun baɗɗodirangol min kalimatayni kalme ɗiɗi qum o ko kalme ɗiɗi goni ɗon ijlis o ko kalme ɗiɗi goni ɗon takallam o ko kalme ɗiɗi goni ɗon wadde ihdahuma hen helmere wotere malfuzatun ko ngol kalatengol wahyano nden helmere woni qum masalan jeru wal ukhra helmere wonde nde noon gayru malfuzatin ngol haalatake wahyano ngol nden helmere woni anta no an ay wonko o haalani ɗon omo andi ko o haalani ɗon ko hay sinno o haalani ɗum addantama wasde famde so wimi an hay simi addani hen an ma andu ko e ma kaldami walla mi wima jooɗo an hay simi addani hen an ma andu ke ma kaldami aywa wahiyano on ɗon anta de allatino on yafhamuha ina faama ɗum assamiu keɗiɗo min alkalami e haalaka wa in lam yuntaq biha hay sinno ni anta o haalaka hay sinno ɗum haalaka faamonde nani e nder qum nani e nder ijlis nani e nder takallam wadde qum wona qum tan wonɗo ko qum anta ko kelme ɗiɗi ijlis anta ko kelme ɗiɗi takallam anta ko kelme ɗiɗi ko noon sa wi quumi mbiyata ko anti quuma antum qumu wala quuma antuma qumu antum ko noon ijlisi anti ijlisa antuma ijlisu antum wa hakaza ete on ɗinɗon dama'iruji hay sinno jomum haalani ɗum ma kaldeteɗo o faam wonde kay mum haaldete ma faam wonde ko anta o yiɗi wiide hayso haalani hen anta o alqawaid caggal nde janguɗen misal al amsilatu janguɗen bahs hande garten ko e alqawaid aywa o wi alqawaid tongol walla dosgal gadigal ngal
ويكو التركيب الذي يفيد فائدة تامة يسمى جملة مفيدة. وهي التركيب وني كونغول الذين نقول يفيد نقول إلى نفط فائدة تامة تمد نقول كونغول يسمى يتيك جملة مفيدة يسمى جملة مفيدة كان يقول إنترتاج جملة مفيدة. ويسمى أيضا كلاما أدم إن ركدي حالا كالفوف كونغول نفتنغول ما تمد دوني كويتي جملة مفيدة ولا ولا أنبياء حالا. دوس قال إدبال والجملة المفيدة دوس قال إمال والجملة المفيدة قد تتركب من كلمتين إن واي ود كلمة دي وقد تتركب من أكثر إن واي كد برد دون كونك فم كفوف كم من كتا كلمة دي. وكل كلمة فيها كلا هن مرنون تعد إن لمت جزءا هن تجتند ولا هن فتشر منها يكون قنقل. تمرينات غير أكورد ويكو اقرأ الأمثلة السابقة وبين عدد الكلمات في كل مثال. اقرأ الأمثلة يا جمع يروج السابقة قديد ويروج نمون ندي وبين يا أفنين هنا عدد الكلمات لموج كلمة في كل مثال إكالهن يرو. التمرين الثاني اكورد وتد تدبير ويكو اقرأ الجملة يا جمع ديدو كونغد الآتية غروج دي وبين بينهن الكلمات كلمة في كل واحدة منها إكالهن لاول. جملة فوف يا فنجنين نفوت كلمة غنيها. أيوة جملة جديد ويكو السماء ممطرة أسمانو كوكتبات يا حالو نفوت كلمة غندو. أي دون السماء كوم أنث الحديقة جميلة الحديقة نمبود ولا جردو جميلة كو جود دوني كالا نفتي كلمة مندو. ينقطع المطر تبغى إن سيلت كالا نفتي كلمة مندو. يسير السحاب دولة دينا نجح دوني كالا نفتي كلمة مندو. تطلع الشمس نانجي نانجلتو دوني كالا هنفوت كلمة غندو. تجف الأرض ليتني نانا سج هل نفوت كلمة غندو. الطائر فوق الشجرة نديورنديد ولا سولندو نانا إدو لككي كالا نفوت كلمة غندو. يقطف علي الأزهار علي ننتبت بيندج دوني كالا نفوت كلمة غندو. يلعب الغلمان بالكرة سكا بيري بين بتبال كالا نفوت كلمة غندو. ينزل المطر من السماء تبغودي إنا تلوي أسمانه كالا نفوت كلمة غندو. تسير السفن في البحار لا ديد نانجها إماج كالا نفوت كلمة غندو. يشتد البرد فوق الجبال بوبل نقول إن سات إدو كاد كالا نفوت كلمة غندو. دموي التمرين الثاني. التمرين الثالث ويكو ميز الجمل المفيدة في التراكيب الآتية. يا فنين دو هل إن كلمة نقول دو كلمة ولا هل إن كونجي نقول دو كونجي نفتوج الجمل المفيدة.
laysal jawwu laataaki weeyongode kala est ce que ɗum ko ɗum jumla mufid walla ko ɗum wona jumla mufid. akala faridun farid de kam ñaami kala est ce que ɗum ko ɗum jumla mufid walla ɗum wona jumla mufid. alqitaru sari'un train o de walla laala njorndi de ina yaawi. in ijtahatta sa a tinnima kala est ce que ɗum ko ɗum jumla mufid walla ɗum wona jumla mufid. laytal maridu hanino pawnguɗo o de kala est ce que ɗum ko ɗum jumla mufid walla ɗum wona jumla mufid. athawbu nadifun comcongol de angol laaɓi kala ɗum ne so tawi ko ɗum jumla mufid walla ɗum wona jumla mufid. alkitabu alladi ay deftere nde ganduɗa kala est ce que ɗum ne ko ɗum jumla mufid walla ɗum wona. albintu almutaallimatu ay cukalel dewel jangugel kala ɗum ne est ce que ɗum jumla mufid walla ɗum wona jumla mufid. aywa التمرين الرابع ngaren ekkorde men nayɓire اجعل كل مثال من الأمثلة الآتية ياوت كلا يروج جروج جملة مفيدة ياوت هن جملة مفيدة ومنكي هن كو بوضع كلمة ملائمة في المكان الخالي نكو جودة برادان حلمر يا دورهن. العصفور القفص كالا هلك فتنا ندون العصفور وني سولدو في القفص اندر كافي ولنغوندو. الولد الفاكهة شكل الغرنجل دي بسنور دي. الثور الأرض الثور نغارندي دي الأرض ليدندي كالا هلك نغارندي ودata ليدندي. الولد المهذب أي شكل الغرل نهيجل دي كالا كولكولوات هن. الحذاء الضيق أي باد دي كالا كولكولوات هن. القمر كالا كولكولوات هن. السماء أسمان. تمرين الخامس اكورد واتوني جيبيري ويضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة كلا هلمر إدى كلمة جروج ياوردم جملة مفيدة مركبة من كلمتين تو مبتاهن تو كلمة دي واسق برد. الحديقة وننبو. الشجرة لككي. الأزهار بيندج. الشمس نانجي. ويضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة ياوت كلا حلمر كلمة جروج بدادم جملة مفيدة. أي مركبة من أكثر من كلمتين تو إن ودك بدي هاوت كلمة دي أي تشفيدو. الماء وني ديام دم. الفاكهة بسنورند. يلعب ننفج. يركب ننوض دي ياوات هين كلمة تاتي تو كلمة تاتي تفوف نغنطكو الجمل المفيدة. التمرين السادس اكورد واتوند جيغو بيري وني اكورد سكتينند ويأتي بثلاث جمل يا أدو كونغول تاتي كل واحدة منها توكل هن هلمري مركبة إن فوفوت من كلمتين كلمة دي دان تنصب كلمة عند عصب بين هذا ما هن جملة تو جملة فوف إن تم كلمة دي. وبثلاث بكل منها ثلاث كلمات غدا كدي جملة تاتي جملة فوف إن وضع كلمة تاتي. ثم بثلاث بكل منها 4 كلمات غدا كدي جملة تاتي
jumla fof ina waɗa kelme nayi. ɗum woni hande windande meɗen ko fate aljumla almufida. en jangi jumla mufida, al amsilatuji, en jangi al bahs, en jangi al qawaid, en mbaɗi tamarin. ha gongol ngaren ɗe ko fate ajzaul jumla. kala fof noon jogiiɗo hen ko ina namdito walla ko laaɓaka, ina wawi namdade ɗum e commentaire uji he. si en jii ɗum ma en ngara e jabtade si Allah jaaɓi.